Dobrodošli još jedan Adobe Photoshop tutorial. U ovom tutorialu naučit ćete kako da napravite vatreni tekst ili da dodate vatru na svoj tekst. Prvo što treba uraditi je da obojite background, to jest layer koji će vam biti pozadina u crnu boju i da napišete tekst koji vam odgovara. Ovako. Sljedeće što treba da uradimo je da zamaglimo tekst. To ćemo raditi pomoću opcije filter, blur, Gaussian blur i rasterizovat ćemo tekst. Sada zavisi koliko vam je veliki font i format slike. Evo, meni je negde oko 4 piksela. Gledajte da ovako nešto izgleda. Sada treba da deformišemo tekst pomoću smudge toola. Možda ga nećete vidjeti u ovom tool meniju, a tu će možda biti blur tool. Samo desni klik na blur tool i selektujte ovaj smudge tool. I sada samo uzmete ovako i prevučete tamo gdje hoćete da bude vatra. Ovako nešto. I malo na unutar ovako nešto. Evo ovako. Sada trebate da dodate adjustment layer i da stavite color balance. I ovdje imate tone na shadows, midtones i highlights. Prvo stisnite na shadows i stavite na ovu prvu opciju stavite plus 70, a na sredini ostavite 0, a na treću stavite minus 70. Onda idete na midtones i opet isti postupak 70, 0, minus 70. I na highlight stavite prvo 70, pa 0, pa minus 20. I evo vidite šta se desilo, već to liči na vatreni tekst. Sljedeće što treba uraditi je da ponovo napišete isti tekst, istim fontom, iste veličine i samo da ga obojite u crnu boju i da ga stavite tačno gdje i ovaj tekst. Evo ovako nešto. I da stavite blend mode na overlay. Sada vidite kako to izgleda. Kada to uradite, treba da dodam neku teksturu ovom tekstu. To ćemo raditi klikom na ovaj drugi layer i ići na blending options. I ovdje ćemo dodati pattern overlay i stavit ćemo ovaj pattern ovdje. I stavite opacity na negdje 50% i blend mode na vivid light. I scale na 100%. Kliknite OK i evo, ovo je finalni rezultat. Podsjetio bih vas naravno da posjetite naš forum, našu Facebook stranicu i naš YouTube kanal. Hvala što ste nas pratili i doviđenja.